Dilbijartin şaredariye datiye raya xub dikîjan partiye. Dem Parti. Çima Dem Parti? Ez Kurdum partiya me ew. HDP. Navê HDP bu Dem Parti. Ne parti ya? Bizim HDP. Navê kirin Dem Parti. Valla nizarim. Heki nav da giştikin nail tekin meclise her mehecarken navê da giştikin. Nizanım. Çima nizanî? Ya nizanım oy. Ez ana nizanim. Ez nadim AK Partiye. Ez nadim AK Partiye. Lê têv dikîjanî? Ez evidim AK Kurmanca. Dem Parti. زرع خو بده هدف خودی راستی نمایی خودی التخمی کم نار سچمی با اویا خو قلامشناک Çima? یا ما تو مهر دو کاتب کی جانید یکی سالم سر هی نه یا یکی سالم او جاتی گرتن زودم HDP. Navê HDP bu ya Dem Parti. Dem ya HDP ya Dem. 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 Mi bedin Dem Parti. Çima Dem Parti? Dem Parti jmer başam kurmacı aya raya xo bedin mi. Da xwe a kurmanca HDP partiya me ما تو زنم بیش که چندی گوتی نی. وقت شفیع سری بینه دیم. nizanim tu navî bêje. از اون ببید آبرا. آبرا. هادپ هادپ. Ne HDP navê wê? دپلو گری دپلی و بری وانی وقت ده ناب داشته بیم. امیل بنده. Tiye çima bu diye Dem? He? Tiye çima bu یا diye Dem? ما ده آمه کرمانجی می بینی. ام مثلا. Dilbijartin şaredariye datiye raya xub dikîjan partiye. raya mejmerayê jmerayê raya mejmerayê Partiya te kîjaniye? partiya me kurmanciyê ez kurmancim û partiya me DHP'yî û HDP'yî û navê me de ji kola an ez vî navê an nemazanim vê kişa navê jî نه بلی آنها حیا و چاقه خودی مزنه Xwedê ma em heyana emrine em HDP rey. خودی نبلی Mi bide HDP. Navê HDP guhertin. Mi bide Dem Parti. Çima Dem? Heskirin. Ne var? از بدم هدف از نه ناوی و نظام هنگی دگیش دکن Navê Deme. دمه tamam az بدمه Çima tiye di Demê? ام کردن مام نکردن زلامی پوزی بشوته بده پخوه اف ده بشوته رایا خو خلاف ناوی جای بده خو Dilbijartin şaredariye datiye raya xub dikîjan partiye. ده بدم خواه. ده راه بدم خواه. ya HDP'yî Navê kirin Dem Parti. Dem Parti ya kişane be o zaten sıkıntı ne Raya xom dedi xo valla. Ya mi bşevti ya mi bxode. Ya te kîjaniye? Ama kurmancı. Zmani mine. Navê wê çi ye? Ya ve DHP. Navê wê ne DHP kirin Dem Parti. De Parti ne hakore. والله نزانم قسمته Çima nizanî? والله نزان Tiye raya xub dikîjan partiye. Zebedim Dem Parti, zebedim partiya xwe, ez Kurdum, o Kurditiya xwe jî biparêzin heya dawî. Yani mesela ber hediyem hinek zanibim ku em hene ha. Ve em hene jî dem olarak em hene û deme zaten. Maşi pavaş tişkîlî heye qeylibir. Yani mümkün e hinkî de derxin. Na. O em dibêj demêr serkeftin û serkeftin û serkeftin. em kîbe me bidin xwe yanî zimanê me çi be ew HDP'yî Navê kirin Dem Parti. Dem Parti nizanim wala vazan kadibîzim Dem Parti her zaman em kurmancı me bidin xwe tabii ki jade peftir am 20 sal az demi o JP vez nadim kesi Navê HDP kirin Dem Parti. tamam dem parti fark nak kışmar Ki baş be kiş xor bibe, kiş welatiye mer bibe me biya. zizanim ez bidim ki ام نادن تو کسی و نخل. Çima? و خود herkes bu خودی قلتقا خو. Zeybet mi HDP? Navê HDP bu Dem Parti. Tamam hayır ceheye. Bu Dem Parti'ye zeybedim mi? Ama avun am yebidin mi? Am yebidin xo. Am nadin mi? Dilbijartin şaredariye datiye raya xub dikîjan partiye. Muhammed HDP kedin. Navê HDP bu Dem Parti. Azanım azanım. Muhammed HDP kedin ma. Tiye dikîjanî? emeş bidin demi Am yebidin var. والله ما بفكر ان شاء الله هنا قرارسız gerçek şey qararsız Azebedim HDP, azebedim ki. Navê HDP bu Dem Parti. Dem Parti ha. Azebedim uyaj. Çima Dem Parti? Uyaj avul dedim ya zebedim. Zebedim Dem Partisi. Çima Dem Parti. Ya belagı diziya men hak zebedemi. Dem partisi Çima Dem Parti? partiya vi gelli partiya vi milleti partiya hak hukuku adalet partiya bedui ما بلی نحو جم جفدور بیشم. چارجی بیشم. امی بدم خواه. امی بدم کی. Ya te kîjaniye? امی Dem Parti. Çima tiye di Dem Parti? Ya zamanı meyi و حقی meyi و آخا meyi. Ma başka mi بدم ki. Tiye raya xub dikîjanî? امجی پارتیا به دم باش دم پیو زب کیدر ام دم پارتی دی کی سوال بکن سدید نود گیش دم پارتی Kızıltepe JP kez be خودی دلک دی ام خوب خودی بم در کبن zebidim partiya xwe Dem Parti zebidim Dem Parti Partine şaredariye da raya xub dikîjan partiye. خودی نبلی یا. Tiye raya xub dikîjan partiye. Ma ne belliye? Ez nizanim. Çavatını zanlı. Ma qev ver yas biyam ne da partiye. Med biz HDP demi.
Çima dem? He? Ji bo Kurd dedim. Ne besin? Selahattin Demirtaş, Zeybir Selahattin Demirtaş. Partiya ma kurmancı. Zeybir kurmancıya. Me bidin HDP. Dem Partisi. Teçima Dem dem. Partisi. He? Teçima Ya em kurmancın. Em nikarin xwe pêş pera bifroşin. Em kurmancın me raya xwe bidin xwe. Emane havcı sahip tuhati kosari. Ka havcı yem bebejin. Bim ne havcı. Ha. Vakta dem hebe. Demu devran dibejin. Ve devran bizi vereme bidin demi. Ma hewce kuş berbêjin. Sistem belliye. Hege çıkes ev parti tek ne geçti bizi. Hek kemaniye hep bizi mi bidin demi. Çima dem? Edem yani ana belki Türk lima godari bikin be vana arıkçin bu Kurdun. Dedim Kurda ne var? Yani dem jivan partiye dem beter hizmet et. Hege peşya ve be. Hege sistem var bi cudayı nerser. Az bavar dikim belki Türkiye ji bu guhartaya. İca devlet pir bu ahşi de her ser. Jibok bu ahşi de her ser insani mey başlayın girtin. Ya ji derna kevin peş. Ya ji dert kevin seriçi. Mecbur deminin dert kevin seriçi. Ha vakti dert kevin ve bun terörist. Ak derna kevin seriçi ji ne hel jiyan elver bıkı. Efan belki kadara Türkiye belki ji a dünyaya be guhartın. A cihaniye be guhartın. A rojlata navin be guhartın. Yani asas fikir lehember diziye, lehember şaştiye, lehember kevne perestiye, lehember şer. Dve gemerel ber hember veya derkeve. Ev partici avakirna ver ser vit iştihati avakirin. Ser demokrasiye, ser vekeviye. Hatta ni dem nahat bu yani hedef nahat bu ya ji hep nahat bu vederi jin vederi nikari bu vakta ana bata qada o nikari bu röportaj kwani bikraya. Ama hatin iktidarı ji orta mer ojine ev cudati rakirin. Yani jin u mer her düji insanın ve kevdu xwediye mafin. Türkiye'de hatta anha dema Osmanlı du bigri hatta anha devamlı elit kesim iktidar. Ama dve gel bini diji tabani kuvveta hoş gel distini ama vakti di iktidar ji tamamıyla geldi pelçikine. Dem be iktidarı eğer çıkesi kemaniye cihebe em dven emeva kemaniye rast bık. Eveş xor rast bık. Mecbur ji rast bık. Jberwi havi em dven dem. Hilbijartinên şaredariyê de tê raya xwe dikî jan partiyê. Ez ê bidim xwe. Ez ê bidim partiya min çi ez ê bidim xwe. Kurman bidim xwe. Ma dê bidim kê? Navê partiya te çi ye? Navê partiya xwe navê partiya xwe xwe gerek fehim gedim xwe. Em ne mawêrin bibêjin. Ew mersela ne mayî. Wextan bêjin em diquluk êdenê. Helbette ki li Qoserê ji demê pêv kes ser nakeve wela bi xêr û selamet be dem dema me ye û bi xatirê we. Tabii ki HDP. Dem Parti devamlı azınmış gibi. Yani halkı bir planda bir ne yapı gerek yardım edeni. Azdım dem parti. HDP. Navê nû. ما بابا هاش بحكي دقيش كن لو زماني ما ام كل ماجن حياك وهبجي ام ابدا زماني قوان دم بارتي Spas dikim. كلك سباس Tê raya xwe dikî jan partiyê de hilbijartinên şaredariyê de. Vallahi ez kurmancım, ez ê bidim partiya kurmanca. Sence kî janê? Çêtir zanî. Mecbur yani. Em kurmancın ha. Mecbur em bidim partiya xwe. Bede partiya xwe. Partiya me kî janî? Ha gelî kurmancayî me bidin wê. Navê wê çi ye? Hedef. Kirine dem partiye. Erê Dem Parti. Em hînê were telaffuz dikin. Di hilbijartinên şaredariyê de tê raya xwe dikî jan partiyê. Valla haya ve çağınızda. Nê biryarî? Haya ve çağı. Normalde HDP'ye. İjava navê değiş bir kıymet bir ya. Dişler beje em güç bidu ya. He. Em güç dedim ya yani me başka parti tuni ki. Kakiye başka. Em mecbur bidim yani. Millet dve minad güç dedi we. Ev yani. De helbijartinê partiyê de em raya xwe bidin partiya netewî. Kîjan heqê partiyê Kurda zimanê me
کردیتی خودی درکه ام رای خو بدن وی جبر وی ده ام بنارن کیجان پارتی این ها وی گاوی حبکی کرمانجتی بوی دودا yani kati çike وکاوی بوی خطا دودا جبر وی ده ام دخوازن ور سر یا نتویه سر یا کرمانجتی ام او چاق بدن پارتی Yani kijaniye navê çi? اینها وی گاوی پارتی تونه Hilbijartinên şaredarî de tuya raya xwe bidî kîjan partiye? Ez ê bide axwe. Ama kurmancayê. Navê wê dikarî bêjî? Hadep. Em dem partisîn û me bidin demê ji demê pê ve nema binin keskî din. Xwazin me bigirin xwazê me di hepsê xin.